Спорт национальный көрүңнөрүн уонна хотугуна ротору оньолорун чөргүтен сайыннарыга бөдөн кылаатын киллер бит. Учуонай тренер Терьячи, агуонағы саста Валерий Пантелеймонович Кошнеп, сахалы тавонютын пропагандалаанга аксабат кахамнетін урар. Желаю всем участникам наших соревнований больших успехов и больших результатов. Именно якутские прыжки – это самый древнейший вид нашего народа. Ата ойночулар көһүңө сезону тетимнәхтик түмүктәтилер турнирга 32 кыттачы ол егер 16 спорт маастардары тостан тоска кырайдылар. Маастардар кекелләре сыллата хаңан ехер. Намтан Артем Варданян онна Өлөхмәттән Анна Габышева Ковактан оюга мастер норматын толодулар. Бүгін атты шүгай күнде ханығын итағай бәпім мастер спорты олбыфына. Но үлелән, каллан, онна чийдақ бітті. Көрүңтөн көрүң айы күйістәқтары аттар олар еністі, кылыга Намтан Владислав Попов, ыстаңаға оны Коваққа мәе хаңалас мақсаддара Сергей Захаров, оны әрчім тиғанап, бастықы меселері лақтатылар. Кәбәйттен Саяны Варовская, майаттан Сергей Захаров абсолютно чемпионеріне болулар. Орку көдөлөрүн барды kohardым. Қолығы кылығы саңа тәріне Ковақ. Кылым төрдөнүш бehen төрдөнчө. Онда ыстаңа барып багыптым. Төрдөн төрт хүлбә. Ковага мату тагыс уанагыс. Сахалы ата ойнутуар саңа аттар көрейен тақсан ихеллер, Бағылай Пасейскай, Саха телевидениеті Жокускай.